Urifuza kumenya amakuru y'uko byifashe mu nkambi ya Kintere aho impunzi z'Abanyarwanda baherutse gusenyerwa? Dore uko byifashe. Impunzi zasenyewe n'abaguze isambu mu buryo butemewe n'amategeko. Zimaze gusenyerwa zagiye gukambika kuri komine ya Kintere aho zahawe umuyobozi waho ikirego. Nk'uko yabivuze yarazisuye, arazihumuriza azibwira ko abazisenyeye nta burenganzira babifitiye. Yazisigiye n'ubufasha bwo kubaho mu minsi ya mbere. Izo mpunzi zirashimira byimazeyo uwo muyobozi wa meri ya Kintere, ariko zikomeza zikibaza ziti: ese ko atari ubwa mbere twari dusenyewe, aho ntituzongera tugasenyerwa? Ese tuzabasha kongera kubaka burende zacu gute? Ese tuzabona ubufasha? Ese twazabona amahoro arambye gute? Aho uri hose niba wifuza gufasha izo mpunzi, dore uko wabigenza.